Plan detaljne regulacije radne zone Jezero sada je i završen. On podrazumeva finalno planiranje prostornog uređenja za ponudu budućim investitorima. Kada se govori o industrijskoj zoni Jezero u Sremskoj Mitrovici, ovim planom koji se izrađuje predviđeno je da ona bude proširena na poljoprivredno zemljište. Na ovom prostoru već je realizovana izgradnja različitih kompleksa u jednom delu zone, a plan se odnosi na prostor pored tog. Ovaj plan je drugačiji od ostalih zona jer podrazumeva takozvani mešoviti sadržaj, kako objašnjavaju urbanisti. Ima specifičnosti zbog toga što smo osetili potrebu da se ti mešoviti sadržaj nađu na takvom mestu. To je kao neki, da kažemo, nazovi sekundarni centar, gde bi se našli neke zadovoljenje nekih administrativnih potreba, intelektualnih potreba, informatičkih potreba, znači da bi se možda našle neke banke, možda neki restorani, smešteni kapaciteti koji su potrebni u takvom delu grada. Prostor koji zauzima ovaj deo zone je skoro 60 hektara. Kako se svakodnevno pokazuje potreba za investiranjem u našem gradu i izgradnjom kompleksa za mala i srednja preduzeća, naš osnivač, grad Sremska Mitrovica, je u našem preduzeću za urbanizam, za koje radi urbanističke planove, naručila ovaj plan kako bi se završila cela priča oko formiranja jedne celovite zone, radne zone. Nakon javnog uvida plan će ugledati svetlost dana po dobijanju saglasnosti na sednici Skupštine grada ukoliko sve protekne u redu.